过来关心这川普甲普廷会谈，主要就是关注伫咧俄乌战争。普廷是提出6个条件，要求乌克兰得爱将国土挂予罗西亚。那川普这边是报告继续讲停火，是改造讲双方应该爱来准备和平协议。针对这件代志，乌克兰的总统泽伦斯基嘛拍算拜一要去访问北京。Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. 甲普廷会面了后，川普亲像进前所讲的，敲电话予乌克兰总统泽伦斯基、欧洲多国领袖甲北约秘书长。了，川普伫正式社群写文章讲，各方一致认为，若要无约束力的停火协议，不如罗西亚甲乌克兰双方就进一步向和平协议来努力。伊讲，8月泽伦斯基就会造访北京，若一切可行，未来就有一场美国甲罗西亚、乌克兰3国领袖峰会。One or two pretty significant items, but I think they can be reached. Now it's really up to President Zelensky to get it done. And I would also say the European nations, they have to get involved a little bit. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. 那川普通话了后，欧洲各国领袖一致肯定川普终结罗西亚甲乌克兰战争的努力。不过，却是无讲到川普所讲的和平协议。德国总理梅尔兹是讲，美国甲罗西亚、乌克兰3国峰会应伫欧洲举行。也讲川普对表示，美国愿意为乌克兰提供安全的保障。hat uns ja sehr ausführlich dargelegt, wie intensiv mit Putin über Modalitäten eines Friedensabkommens gesprochen hat. Bis hin zu der Zusage, dass Amerika bereit ist, Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben. Das ist in der gemeinsamen Pressekonferenz gestern so noch gar nicht zum Ausdruck gekommen. Das finde ich ist ein wirklich großer Fortschritt, dass Amerika bereit ist, solche Sicherheitsgarantien mit uns Europäern zu geben. 不过，根据洛杉矶时报甲路透社这主流媒体引用熟悉内情的欧洲官员的报道，普廷其实有向川普讲要取得乌克兰东部顿巴斯，也就是顿内茨克甲卢甘斯克大约6600平方公里的领土，也对伫扎波罗热甲赫尔松这所在冻结前线是持开放态度。8月泽伦斯基会到北京，搁再甲川普会面。伫这进前，法国、英国、德国这欧洲国家会承办一场时程的会议，协助监督并且落实任何可能的停战协议。公视新闻，王如梅编译。